Ya mun sandi kok saya PC kana. Dul. Siapa Dul? Pak karo muncan oreng. Boko daun mas. Mun dadu-duman dengan ria, pada geng tak nyaman sih ngendang. Itu dipolong, Rut. Rencana laku. Oh iya, engkau minta tolong apa? Minta tolong apa? Nyari aki oreng. Laku geng pamulong boko. Butuh berapa orang kakek? Iya lah sana munang. Inja bingkoi bajara dinas. Oh iya, laku tak nak buai gerakin kapir nak. Kelangkong Dul. Oke. Pa, laku dia lakon dia. Kada Dul, apa? Laku mulong beko, nun sirut. Kol berapa Dul? Iku laku pa. Oh iya Dul. Gila aku kinyo sa lain ya. Den, Puden, Kaki Dul. iya Den. Tajo kali Dul. Ala ko apa din? Nah, ada Dul. Sampai tadi apa kena sakal? Berapa? Ya boleh din, membeni abrin na laku ke kakek. Laku apa je Dul? Mulong pe, kurang sirut. Bila? Laku din. Iya Dul. Insya Allah. Ma insya Allah din. Positif. Pelan berduang duduk ke. Lu, aja acara mulong beko. Apa rapat pilkada Dul? Ini berduang duduk apa? Maksudnya engkau berdompel na din. Bahasa keren nah, uang duduk. Oh, iya laku Dul. Ya rokon kaki dulu. Langkong Rut. Oh iya. Bingko kitina kina kada ya. Kok bulan mulia. Akin Rut. Titina kanan. Iya to kuwe kelubi kaki dul. Cek karo molong sekece. Mun sono kun Rut layep heuy. Ken bejeureun nah. Abu tenang dul. Engkau pakun mutemu ben kaki deki. Oke siap. Semari petek jiba bolong pa. Mari pas paung ke bikap. Iya Dul. Mari ada Pak Ji. Cak nyari bolong. Oh iya lah Rut. Ditunggu Bingko. Oh iya Ji. Mun masalah gede remang. Pakun tak berani si beri oh ya. Pulan kok bedeng abi banyak Ji.
Maki abahas arke sati ya kakek Rut. Cek berilah sepakat. Oh iya, Ci. Dari madul. Marilah. Ini magiging nakana. Berapa orang, Dul? 10. Ya, Dul. Lah berikan 1 sen. Maning 1 sen, Rut. Terus berapa, Dul? Cek lah karo atrip molong beko. Tak sebulan beko. Pelain ben kalau kan si umum. Mun beko ria, urusan hasil. Mun kakek beli ning 100, pas bakwa orang. Pagena atau si Rut. Ya, Tang di mah. yung kaki maki minta, Adul. Cek kakek tak noro alako. Gelila mari beli rokok. Yalah. Din, Apa, Dul? ya bener. Ning du polori, Dul. Ya iya Din, minta berempah. Cering kaki mulung beku tak sampai selaku. Iya rela cokop, Dul. Kalangkong. Iya. Ala ko bun. Yang kok betul, Dul? Malah ko tibi bun. Ya mang kan nyuruh siapa? Cek nyuruh kaki tak kira gelem. Malah ko oreng. Aduh. Orang jadi sibuk ban kelakuan tibi kabeh, Dul. Elah bun. Tuli mulai. Cek ala ko tibi. Mari mi ko lagi nak kana. Abe kaki dinari pemimpin bun. Pas bakwa orang mong karo kalau kan ngaji kalau ko tibi. Iyongku daya. Gilalanya lagi orang, Dul. Iya bun.
Ya kami lagi rokok ke salako. Iya bun. Yang kok demo baton bun. Wah kok desero, keng kebi pelengcengan. Proyek. Siap bos. Sing gak suruh pamari ya. Iya bun. Dumadin. Nga ada dul. May lako. Ala ko apa pole dul. Ang ko ba ito din galebo na? Aduh. Cak iya dul. Sa pora na. Beri raga mo lang po ka na sirut. Tang sapi tuloy ka lok patay pa ka ni. Pron! Upron! Apa dul? Kakek di rokok ya? Enggak. Terus rokok ah? Minta rokok. Storong pron. Pas nyal ketek tak kala kareng bini kuncing kalaken. May kibadan kok dul. Jangan kita terlalu kok. Ah. Mun terlalu kok ah. Iya betul kok deh. Wa ki bedesero. Gelem ya. Iya gelem. Mun terlalu kok ah. Ya enggak sih. Tu wala ibu dul. Iya pron. Pas minta berempat kakek. Cek karawang kok batu di nak wak desa. Tarik mau mendatang Saddam ru. Wale 500. Saya nggak mari pron. Kok suruh kali ibu dia? Ya mau nih pemara cak iya. Betul cak banyak siang kok. Ongkosan yang 20.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki bro. Iya bun. Seporang aku tak bisa memerelaku na bun. Tidak nyuruh orang lain boy. Ya, ongkos lebih kok ubah dia. Pese apa deh bro? Ongkos siang aku beto. Oh dulmawi nyuruh kakek. Mak neng du polo bro. Jarang kok ke dulmawi ya beri 200. Tak tahu bun. Sengkok nerima saja dari Dulmawi. Gila tak rapat tulila galak bro. Sekelangkong bun. Setal kadul mawi aja. Teti silak ngapelak nyorong ku ambu cak aku tak keng pulan saya kalakal lah. Keng awas cong.
kakek akal dul. Akal-akal apa, Bun? Ongko sila ko nak bi kakek potong. Ya, Bun. Cek ki ngaleng. Upron lamar nga benda kang kok ki puro. Kema beli pas aja. Kema. Kato maniri yang akanan pulau noreng. Jadi ngaji lah ko na kakek dul. Apa kakek din? Kok nuro? Saya nga magkong kasatang lako bari bi kakek potong dul. Layam kali yaman kakek dul. Kaya nga kakabay dari apa kakek dul? Pasti ko maro ko kapese. Montroso hiya, pacaka nga lako. Siya pas karo pintar congocho. Iya, Din, sapon na, Din. Din mo nakin ko ibagi, ya. Kerja totor kasi lain. Enggak tak bisa. Ikat timo reng ke ko bi kakek ya. Supad ben peseto seket pasti seroca totoran. Terus dia orang mereng sepo. Bagi rata.